کاتێک سەرۆک ترامپ هاتە دەرەوە پرسیارم لێ کرد کۆبنەوەکە چۆن بوو گوتی زۆر باش بوو ئەو کۆبنەوە چەند باش بوو هەروەها تۆ چی لەم کۆبوونەوە تێگەیشتی؟ I think it was better than great in my humble opinion. Ez difikirim ku pir baş bû. Ew du serokên Taybet yên du cihên cudayên cîhanê ne. Hinek nerînên wanên cuda hene. Pir baş hevdû fêm dikin û rêzê li hev digirin. Ji ber vê yekê ew mijaro pirsên ku ji wan re hatibûn dayîn hatin gotûbêjkirin. Di daxuyaniya civînê de jî hûn dibînin ku pir êrênî bûye. Ez bi her du aliyan jî pir serbilindim. The readout from the meeting was amazingly positive, but I was so proud of both sides. وەک ئەوەی کە ئێوە نەردەی تایبەتی سووریاشن پرسیار لەسەر سووریا دەکەم. ئێوە لە سووریا بەکوێ گەیشتون بە تایبەتی کاتێک دێتە سەر تێکەڵکردنەوەی هێزەکانی سووریا دیموکرات لەگەڵ سیستمی بەرگری نوێی سووریا ئێوە گەشتبینن بەمە ئێوە چۆن لە خواستی کورد بۆ هەبوونی ئۆتۆنۆمی زیاتر لە سووریا دەڕوانن؟ I'm optimistic on all of it. So the more autonomy issue. Ez li ser her tiştî geş bînim pirsgirêka otonomiyê bi hemû pêkhate û kêmnetewayan ve girêdayî ye ku ez difikirim hikûmetan û fêm dike ku ew pergalên perwerdehiya xwe dixwazin, zimanê xwe dixwazin, dixwazin rêz li kevneşopiyên wan yên olî bêgirtin, naxwazin weke welatiyên Sûriyeyên pileya duyemîn bên dîtin. Ev pêwîstî bi hikûmeta navendî heye ku ne be federal lê ew maf û derfetan bide hemû pêkhateyan. Ez difikirim ku ev yek çê dibe mixabin hinek asteng derketine holê mînak tiştê ku berê li Swêdayê Rûdawê xemgîn bû kes naxwaze berdewam bike û em hemû dixebitin ku çareser bikin. Ez difikirim ku heta dawiya salê şêwaz dê diyar bibe ku çawa hemû pêkhate û kêmneteweyên cuda bi ewletê ne bicihkirin û beşdarî wan têkirin. Ew hewl didin vê yekê bikin. Ez geşbînim ku eger alîkariya wan bêkirin ew dikarin vê yekê bikin. I'm optimistic that with help they can get there. من لە ئێوەم بیستووە کە ئێوە ئاراستەی گفتوگوکان ناکەن لە نێوان سووریا و کورد بەڵام هەندێک لێکدانەوە هەن لە ناوچەکە باسلەوە چونکە ئێوە گوتوتانەکە فیدرالیسم بۆ سووریا کار ناکات ئەمە هەڵوێستی سووریا و کاریگەر لەسەر دانوستانەکانە بێت و ئەمریکا ناوێت فیدرالیسم هەبێت. دەتوانین لەسەر مەڕوونکردنەوە بۆ بینەرەکانمان بدەیت. دووەمیشیان ئێوە چۆن سەیری ترسی کورد دەکەن کاتێک ترسیان هەیە هەمان چارەنووسی دروست و ئەلەویەکانیان هەبێت و میلیشاکان هێرشیان بکەنە سەر. Nerîna vî serokî û nerîna serokê min pir hêsan e. Ew ji bo her kesê aştî û xweşguzeraniyê dixwaze. Her wiha ew difikire ku ferzkirina fermanên kolonyalîstên sed salên borî têk çûne. Ew naxwaze pergala Amerîkî, Ewropî, Asyayî yan Brîtanî li ser kesê ferz bike. Ev ne armanca wî ye. Armanca wî ew e ku rê bide her herêmê ku li ser çarenivîsa xwe biryarê bide. Wî jî wisa kiriye. Ceza rakirin. Herçende hinek jê zêdetir demawî xwestibe jî. Wî gotiye hûn bixwe li heremên xwe biryar bidin ku hûn çawa dixwazin bibin. Ji ber vê yekê em karê alîkarî kirin, razîkirin û navbenkariyê dikin. Lê em tu biryarekê ferz nakin. ئەوەتان لە کۆبنەوەکەتان باس کرد لەگەڵ سەرۆک ئەردۆغان؟ Belê bêguman.